Evo škvadro, samo mali demo kaj sam si doma posložio. Znači nabija se još 10 kila. Doma sam. Opa! Prebaci u odmor. Ova lagana žuta. Prebaci u pink. Upali pink konju. Evo ga šljak. Kak sam glup, nisam još popamtio komande. Ova je fora. Hugh, pozdravi goste. Ono kad ti dođe friendovi pa malo opet. Aha. To, kaj još, pa nemaš kaj. Aha, laku noć. Pljus. Doma sam. Znači Tasker i Hue lampice od Philipsa. To je to kaj se tiče rasvjete. Idemo dalje. Pa zato kaj me zajebavaš. Ja! Znači isti drek radi preko XBMC-a. Ja se nadam da sam dobro postavio kamericu. Aha, ova lampa je malo previše nasrana, možda tu. Znači ima jedan od pluginova za XBMC je Hue, evo ga tu. Pa ne znam, kad je pauziran film je dobro sve u bijelom. Pinkić, opa. Odmor. Deep Sea. Ok. Sljedeća guba stvar je ako se ode na neki film. Evo, za to ću staviti lampu iza. Ne znam koliko će se to kužiti. Evo. Idemo ovak da se bolje vidi. Znači stavit ćemo da su sve lampe bijele. Evo ga. Kad pustim, znači playam film, zadnje lampe se zdimaju same. A ova lampa iza glumi kao neki ambilight. Evo ga, tu se dobro vidi, opa! Evo ga, super. Ima delay otprilike oko sekundu. Ali to je to. Ops, lampe iza se pojačaju. I idemo još jedna zanimljiva stvarčica, to je za ove koji vole tulume. Evo, može na ovaj pjesmuljak, ja ću se odmaknuti tamo. Znači, taj se program zove Hue Disco. Puštamo muzicu. Palimo progi. I on u ritmu malo praši lampe. Kaj se? Ko debil. Čekaj samo malo. To se mora malo pojačati da mikrofon to osjeti. Op, op, op. I sad onaj najbolji dio. Kaj kurve raj.
Eto, to je to.